nak mentah kajing kersan kajong pi ya ke parti UDP kat nengi dan mentah nyem tepcu lagi ayat yang ikat tum ke permission hak shivaji yo sei kan ka suruk kan nyam sidu sitai kira bara kipen pau ya kajing kwa jong nongstong Constituency ya kajing kala bara kipat bah nengi lumlang mentah kum kino kersan jong UDP kada hal kan nongrim bangi kwa banwan ra ya kajing kala langi pai hagi neki sanslam kibaladap katong ilasannya ayo meli jong ke NPP Henry kalau nak kompong kajing kular ki jongu kipat bah kilanga shanong impai shanong impai omong syu kejaka ban phap e kabot kila phai ke parti kongres Henry ki ke parti kongres kan nampoi syu shano kumla klan sakmat kane kapani baki Paitbah mentah kila thlang sisa ya kajingkala hapo Nongstong Constituency kan diat Baba kwa ban phai omdai maka kan tho omdai maka kinno yeno haranya hapren halar ki jing sisa bayila yo lomba ki news ki media khamta me habre baka thungkam thungjam jong ki samla jong kan Nongstong Constituency hi baro khoi awajar khakra uemle jong Nongstong wa rong kleng saudong aman pakoi ka thluing pano mangan ai kami pi uai sieng Dai pi kibadan hanne no pilayak pi kibadan hanne bara pilak nget bat pilak mi nanti Henry kamolong mar thopong omnai go thungkam ta wei sing don ki yeng ba thong ba sing kane kalong kajeng pando jeng sanya ya ki Paitbah batsa kawai komong iskatri mene yong ba ha kajeng elang ye meli hapo sidli ilong bangga ngan ailat ya pimen pensuk banwan RTI Henry dah ini RTI kita dap kalau ngebos nyausi hadin bagal lej kinong wan RTI kila lapan ban bau Emily jungi lapan nong langknya ya kisamla watkam wajam kisamla bapli apa yang kajingon kula jo Emily bantum kam mano bangkwa ya kam ngarung akwa biru bikwa dai nempat ba ikwa ban yo kam yo jam Henry ke pasnyau si endola satung kam sak pen klem ran pen ban hato kane yin kena ya kinong thep kam ni yin nok keno ai kam ne abang don kelenti balai men sukulo klumar kom kini kiai ki Paitbah pasnyau panong ba nyidai ben kendiet ben reu sakoi ke isu hodat khatpra kalong ba ngan pelat yau doyong kinong song yo wapli kinong nya kali baros kata kayo kahat jong Nongstong kaki besar ha ka parti UDP nina ailate ke kongres bakal sesal ki pauslan baros kata kampat la barora kijaan bedai ki nina ailate ya ke sesal ka jelam jong LPP mereka niru kam sempala la balpen hol yangi Paitbah hato kam sebelah demo ka pormenta bangin phai khabat lo sagi serulum kani ko hodra ya kale jong Nongstong Constituency banong bangi dongkam ya kajingla ngidongkam ya kajingla ngakwa ban keli mentah mano barakti haraja sabha ban pas jaga ai simadan oya yang minta menaji syakria kiana putra mami halo yang pengklar ke PLC yang pengklar suara Halo.
Panaju syakria kianga Putra mangi Halo. Constituency.